Amande 10,000 bakwa n'ubuyobozi bw'umurenge wa Kimisagara niyo abanyonzi bakorera mu gace ka Nyabugogo binubira bavuga ko ari menshi adahwanye n'ubushobozi bw'amafaranga binjiza mu kazi kabo. Nyine munyonzi cyangwa umuntu utwara igare nawe urebe kwijana kuzageza ku 10,000 igihe yaba atwaye ubushobozi ni bukeya bwo kwishyura amande 10,000 rwose mu by'ukuri. Umva rero byiza bo badufasha tukigisha abantu bacu aya magare tukayajyana mu rwego rwa koperative. Nicyo ngicyo mbona twakora, ariko ubundi amande 10,000 rwose ni menshi ku munyonzi, kuko urumva nawe kunyongera ijana ko azageza ku 10,000 ni ikibazo. Uretse kuba binubira ubwinshi bw'amafaranga batanga, bavuga ko hari abafatwa mu gihe batazi ko bari mu makosa bitewe n'uko nta bimenyetso by'umuhanda babuza bihari. Nta cyapa gihari na kimenyetso gihari cy'uko bibujijwe uretse kuba babitubwiye. No kuvuga ngo n'uturutse hanze azatazi w'ibyagwamo. Ubizi rero nawe ntago abibwira mugenzi we. Ubwo urumva wowe ushobora kurifata ukaza ukatwara ukajyamo. Nje nkabanzi neza ko habujijwe nkakomeza mugenzi wawe ntabya kubwira. N'abagusanze muri bita bagufata kuko nta cyapa cyo koza bashyize icyapa bakavuga ati harabujijwe ntimuzahagere. Aho ngaho twajya duhagarara hino yaho nituhagere. Nk'ubuyobozi bwa koperative y'abanyonzi bwo buvuga ko uretse kuganira n'ubuyobozi bw'umurenge bifuza ko ari bo bahabwa uburenganzira bwo gufata no guhana abanyonzi bakoreye amakosa mu muhanda. Cyo nisabiraga je numva nagira ngo negere executive umurenge tubivuganeho. Nasabaga mvuga ngo twongeye dukorana inama abantu bacu tubagira inama nanone aya magare kugira ngo aze ku murenge ahubwo bayazanye muri koperative yacu, natwe tugire haruguhana kwigisha no kuba barebye byose tubikurikize nkuko bikorwa. Umunyamabanga nshingwabikorwa w'umurenge wa Kimisagara avuga ko bategeze babuza abanyonzi gutwara abagenzi, gusa icyo babujijwe no guhagarara hatemewe mu rwego rwo kurwanya akajagari. Akazi kabo bikora mu kajagari, ubona baparika mu muhanda. Tumaze kugira case zigeze kuri 3 za accident ziterwa nuko baba baparitse mu muhanda kugira ngo bakore akazi kabo bitazuye umuhanda. Ubundi yagenda mu muhanda afite umukiriya ntabwo tumufata, dufata wa wundi waparitse agaparika mu muhanda akaba yateza n'impanuka. Ku kijyanye n'amafaranga batanga nk'amande, uyu muyobozi avuga ko ari amafaranga yemejwe n'inzego zibishinzwe zirimo n'akarere kuko bayahuriyeho n'abandi bakorera mu kajagari. Tubacaye amafaranga 10,000 bishingiye ku bantu bose bakora ibintu mu bucuruzi bwa mu kajagari. Ari abakora ubucuruzi mu kajagari tubaca amande 10,000, n'aba rero bakora akazi kabo mu kajagari nabo tubaca amafaranga 10,000, uko byose bijyanye muri ubwo buryo. Ubusanzwe inzego zishinzwe umutekano mu muhanda zari zarabujije amagare mu mihanda ya kaburimbo mu rwego rwo gukumira impanuka, nyuma baza gukomorerwa ariko basabwa kwitwararika mu gihe bari mu kazi kabo kugira ngo batabangamira ibindi binyabiziga. Edi Mwerekande, Royal TV. Basa nkaho bankuye ahantu hasa nkaho hemewe, ariko mbivuze barambwira ngo nyine ntago nta cyatwemeza yuko utaruparitse ahatemewe.